Ja sam Sebahudin Delalić, kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci koja ove godine nastupa na Paralimpijskim igrama u Tokiju. Ja sam Ermin Jusufović, član sam reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci od 2001. godine. Ovdje smo na pripremama pred odlazak na takmičenje na Paralimpijskim igrama u Tokiju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci čine 12 igrača, 3 trenera. Tu je naš ekonom, doktor, fizioterapeut. To je ekipa koja je učestvovala na 5 zadnjih olimpijada, na 5 finala i 3 srebrne i 2 zlatne medalje. To su osobe sa invaliditetom, sa raznim kategorijama. Moj invaliditet je potkrivena amputacija desne noge, kao i značajno oštećenje lijeve ruke i u suštini su to oni preduslovi koji su mi omogućili na neki način da se počnem baviti sljedećom odbojkom. Sama nesreća se dogodila 19. maja 1997. godine kada sam obavljao određene poljoprivredne poslove zajedno sa bratom Arminom. Nagazio sam na protivpješadijsku minu, doživio veoma teške povrede opasne po život. Moram istaknuti da je sljedeća odbojka većini nas pružila mnogo više nego osobom s invaliditetom koji se ne bavio sportom. Prije svega psihofizička rehabilitacija koja nas je vratila u život, koja nam je pomogla da nastavimo da živimo normalno kao i svi drugi koji nisu osobe sa invaliditetom. Od jedne situacije gdje je mene bilo stid izaći, mi je to više u javnost, u društvo, u komšiji, u avliju i ne znam, najbliskijim ljudima s kojim sam odrastao, sljedeća odbojka napravila jednu situaciju da ljudi na mene više nisu gledali rogobatno ili tako nekako, nego sam odjednom ja neki Ermin, neki šampion, neke sljedeće odbojke, imaju tamo neki invalidi, bave se, pa još i neke medalje osvojili i samim tim sportskim uspjesima potisnute su u stranu sve te priče o patetici, jel bolilo kad su sjekli, to mi je neko pitanje uvijek zašto to narod mora pitati. Pa bolilo je bez beli, nije niko prošao bez tako nečeg, ali moram napomenuti da je ova odbojka oslobodila onaj neki bolji dio mene, takmičarski dio mene, napravila jednog fajtera za život i to je ono što je najvažnije što sam dobio ulaskom u ovaj sport. U svakom smislu je ovo bavljenje sportom za osobe s invaliditetom je neprocjenjivo. Ne može se platiti, vjerujte da su oni sada u toku života kao normalni ljudi, osobe koje nemaju, možda čak u nekim segmentima života i bolji i više daju, više se zalažu i rade na svom poslu. Svi su 90% je njih zaposleno. I ja kao kapitan često pratim i razgovaram s njihovim šefom. Oni su marljivi isto kao što su na terenu, tako su i na svom poslu i doprinose. Ovo su, hvala Bogu, moje 5. paralimpijske igre. Sam osjećaj je veoma teško dočarati nekom ko to nije osjetio. Igrate vi evropsko prvenstvo, pa je to lijepo, okej, organizovano. Igrate svjetsko prvenstvo, pa jedan nivo više. Ali kad odete na paralimpijske igre, to je jedan osjećaj. To je san svakog sportiste. Tako je i nama bio san, nama koji smo prvi krenuli i koji su bile prve paralimpijske igre u Sidneju. Sama činjenica da se na paralimpijske igre plasiraju 2 finaliste svjetskog prvenstva, 4 kontinentalna pobjednika, domaćin i još jedna ekipa od svih, znači na svijetu kroz jedan turnir u olimpijskoj godini, dovoljno govori o kvaliteti protivnika. A činjenica da evo imam 2 zlata i 2 srebra daje neki dodatni šlag na sve to. Kad ste iznad jedne Njemačke, iznad jedne Rusije, iznad Irana, iznad Holandije, iznad svih tih zemalja koje su bolje uređene, koji više novaca dobiju od nas, koji imaju zakon o sportu koji mi nemamo, jer nas ne očekuje nikakva nagrada kad se vratimo, nego čisto ako nas neko pozove i nagradi, to je. Vjerujte da je taj osjećaj. Mi ne damo mi taj nam, i ako ništa nemamo, i kad nas pitaju ljudi, mi kažemo da dobijemo dovoljno od svoje države koliko je nama dosta, tako da, ali vjerovatno je njima dosta teže jer znaju da je Bosna i Hercegovina mala i da neko 20 i nešto godina, opet ponavljam, drži primat u sljedećoj odbojci. I ono što
mogu kao sportista, kao evo neko ko je predodređen sudbinom da se bori kroz život, poželiti svakoj osobi s invaliditetom da jednog dana doživi taj osjećaj učešća na paralimpijskim igrama kao sportista svoje domovine. Kada se spomene Bosna i Hercegovina i kada se naša zastava počne dizati, kada se čuje himna, iako smo žalosni što ta himna nema riječi, ne možemo je pjevati, ne možemo izbaciti sve emocije iz sebe u tom trenutku, ali je ogromna i velika čast stajati na tronu i biti Bosanac i Hercegovac u opremi Bosne i Hercegovine sa grbom Bosne i Hercegovine. Iskren da budem, ovo stanje u Bosni i Hercegovini, kako je trenutno i kako se predstavlja, to je nama motiv više. Mi želimo da pokažemo svijetu, Bosni i Hercegovini da pokažemo da se može. Osobe s invaliditetom su šampioni toliki niz godina. I kao i svi Bosanci i Hercegovci koji nas prati, kao i BH fanatikosi koji su u dvorani, koji nam daju podršku, to je neviđeno osjećaj i to se, iskreno da vam kažem, ne može opisati. I mi ti takvi doživljaja imamo bezbroj, znači u zadnjih 25 godina osvajamo medalje, 24 smo osvojili, nadamo se ako Bog da i ove godine da ćemo se naći na tronu. Da li će to biti zlato, srebro ili bronza, ali jedna od medalja bi trebala biti svaka.